Angin ni sedang no ikan ni Bible study ikan ni kapor keba kum kebalang yo kan penlong kum ni sisin sitayo te shobingnya sikamat tung ni doai kok pa jengi buhabneng ni aingu ime bomela penna pat ingi kum ni bangin yo ban beteng ikan ni Bible study jong kebalang hagani ke janmit try ni aingu emiru nak benta ke tien ke jongmi ke im ke badan bor ban pentmai ingi ban ai jing im ingi ban ai ke jing yo i ke ba khami is benia i ke bakilong try ban tip i ke jing sisa ke ba me mena pen pau hangi nang bau try jisu ban habang ye puli ke ni gospel Yohanes tonang elam mi kenrat baki ik bangi puli indala atrai banyo iki jingker khu naki bikin long sisa ke bor iki jing im jungi ke ke ba im ko mangila puli ka ni ke teu bla de patrai na ke benta ke jing im jungi ke bom rengat su ndre ke bayai kersoi seru bom jukun trai tu khu iki baro ka ni ke por khu ye baro ki besngap daga long hang ni hi mani bat kumjuru ki ban sesngap deng ba ke ni ke YouTube channel jong ke balang terus ngoku pani kini haka kerteng Jesus Christ. Amen. Te kani kata yo bladap nilai pendap hadu ko dekat ke balai penyo. Hei gamat ke life penyo life khandai. Haka bau try Jesu ula khat sumbai iki briu. Wong haka tugas ngi ke bakhadu ladau nuru usliang tun wan hanga hei ai bun wan hanga bun diru te berwong jaru bangit hanga kiwa baim kinya tuit no na ka donut jungu to ketingi le puli kata ka thau ye ka jing dekat ke balai khandai ke thu ba ka dei ka jing ai yo man sim khoi bangi barok kat ki bangit kinyo diang ya kata ke bor ke thamai ya ke jing im ke bawan mo mensim bekhuit te ke dekhon ke balai khandai ke thu ingi ba simpat la ayu mensim bekhuit ha tu ke por namar ba simpat la penan borom yu kemut yu kata bompat simpenan borom yu ngi lepet kemut ba bayu try Jesu simpat la kentiu yu sebeneng te ke bomut ba umpat ye kendu ha ketu ke por ye ke jingyap bon semipat na ke bayam bat bon kiu sebeneng te kata ke jing let limbau ke jingyap ke bau try Jesu un selen bat kata ke jing job ju ye ke jingyap ke jingmi pat na ke jing tap bat kata ke jing kiu pat ju sebeneng ke dei kata ke bau blei ai buram yu kum kata ke nong ke bakrau ke bau blei lani ke jing nyukor ke bakrau ke bau blei upen pau yo try Jesu na marbula pendap ya kata ke kam ke bakrau te ke long ke jing penbet ke jong blei ba ke jing penan buram yo try Jesu ke nong ha kata ke rukom balingba ke jingyap bat ke jingmi pat jung unyo diang ya ke buram kata ke buram bun kiu pat nang ni nak hendo setai sabah kli tamme napo ke jeli jong ki bayam ke basati sepo un kiu silus te sekli ban syong ha ke ketiga man ke jong blei kata ke dei ke jing penan buram yu ke bau ong ha ke tu ke dekhot ke balai thu do Yohanes tu dekhot ke balai khandai ndrei yakani ukran sipang mensim yau bagi kita ki bangit hu kin sepriang nomor 4 sim la ayu mensim bekhuit naba 4 sim la penan buram yau Jesu kata kedai kedau belai bahaduk ketu kepor 4 yau mensim bekhuit tigidan ki belai yo hateng tenrei nda lami pan utra Jesu ngi kan mau bela tebuk yau mensim bekhuit hapdeng jong ki bangit but kedai ka jing penbet kerpang ke jong blai kedai ke design ke jong blai
ba un ayo men sim khoi tan hado nda lapanan borom shwa yo try Jesu kata ka dei ka jing penbet ka bo ublei la penbet ka jing start ka jong te bat ndala ayo men sim khoi ka e ka banja ba kata ka bo ublei thmu ban kar khoi ki breu ki banget ho try Jesu kan wan ha karukom ka bo purado kata-kata bon ai lengba ya kata da ba ai ban sim khoi te i ho yu bleu la ban ai la la ka jong la ban ai ka jing suk la ka jong nang tau u ban rap sa ka jing kemen nang tau ban rap sa ka wei ndrei ha bo ai man sim khoi yu la ai lut kita baro te fi ban yo yu man sim khoi bon shong ka dono jungi na ka ta ka daw don kam bandanget si siaw tra Jesu kam dai ka jinget ka basudon ka teng ka balang ndrei ka de ka jinget ka bada syania lut yo tra Jesu ningkong bo la yap namar ki pop ki jungi bangim dan kam syu ban lai ed la de ndrei bangin sukla ka bumut bangin pediang ila de bangin de kinong pop bad bangin panmap no blei bad bangin yo diang ya kata ka jingmap ka bo tra Jesu hi ula penyo nam ta jungi dan syu ban dan kam syu ban hap kamai manga nam ta ka hok ka banga ladu mo ndrei tra Jesu ula de kamai ya kata ka hok ka banga ladu ka bangi ladu ula de kamai de ka bo sya de mo u bahok layap nam ta jungi ki bapop te bangi pediang ya kata kamot nginget ho bat abang nginget ho la kular ni bon ai yo men sim khoi ndai ba hab dale kerpang e banyo men sim khoi kidon ki ba thau ye ki rukom program kerpang yong hab ban penlong jeseng kerpang na ban bu ki ti lor jong ki breu baginyo diang men sim khoi ki pen song nong rem na ki katuk ni ki jingja hakapor jong ki apostol ki badang dei ki por jong ki jing sedang ndei bo bleu da penbet kumta kat bala pediang yo tra Jesu kiyo diang men se bakhoi kakten jong blei ka pen sisa kumno ya kata dala ka la da kalong da ki jing tho agar kom jong ki jing kai ki bo apostol Paul tho lani da ki rukom jong ki jing pen ya ki dak jong ke jing yo men se bakhoi Yohanes utho hakalan nong kabaning kong bakat ki bala pediang yu kamot yu tra Jesu kan ki bala nget hu lai bor ki banlong ki khun ublei tong nyepet kan nong baning kong ka khot ka bakat ar habo Yohanes ukran sifang ki bakentat swa rei hakan khot bakat ar pan ukran sifang gitu ki bala pediang kadkhot bakhat ar bat bakhat lai ndrei kat ki bala pediang yu hakito la ai bor ban long ki khun ublei kata hakita ki banget hakaketeng ju te habo breu pediang yu tra Jesu kamot bau nget hau tra Jesu bo layap namar ki pop ki jung uyo ya ka bor la ne ka ikhtiar ublei bau bleu itu mentayu kum ukhun jung mano kat bapediang yu tra Jesu kiyo diang ye jing tingkhun te ka jing tingkhun ka jung bleu yangi ka don bat ka wei pat ka dak kumno la itu bala tingkhun yangi hakato ka ba ka dekhon ka ba khatlai ka don ka jing lamprang ye kata bat kidon pat sikwi dekhot bapan syai susu kiba lakha omna kasnam lemne na kaman kado lemne na kaman ubriu ndrei no blei ta kamot nilayo ya ka jingkha pat hakaman sim gujungi mo te ka ipat kadak ka bo apostol Paul upen ya kata bangi kai kadak bangi ngidai ki khun gujung blei bala ai la ai ngi kata bangi nong ki khun blei to kabas pensno ikini berliang kedai kejing nget hau tra Jesu habang la nget tra Jesu lai bor bangin long ki khun blei temeno kita itu kumno bagi dai ki khun blei na pipet kalan nong ka pra ke siti sinong rom
kedekot ke ba kan kedekot bekat san Nrai pimsim lapdiang ia kemen sim ke jinglong merau pat ia kemen septiang Nrai pilap pediang ia mensim ke jing ting khun te ketu mengia keren mentan la ai bor ki benlong ki khun ublai mo te hani ia thu pat bala pediang ia mensim ke jing ting khun da ubang ia yam ia kerpat aba kopa Ubriu bala ban ong sya yu blay bah beneng budiu kepaju bah beneng dan basuong tang marba la duai man kapor ko kepaju ngi bah beneng dei da kadonot baro bangi duai se ublay yung ko paju ngi bah beneng lani ko paju ngau bah beneng kata kadai namarbu mensim ublay dan po jengi bot uyalam mingi ban khot kepat yu ublay kum kepaju ngi bah beneng Hakate kedekot ke besi foru haswa jung kani kedekot Apostle Paul wong shine tu baladau Chris ubadan po jong pi baladau Chris udan po jong pi kata kamet kalong ke bayap namar ke pop nrei kata kemensim kalong ke jing im namar ke hong nrei ladau mensim jong ta ubala penmi pat yu jisu naki bayap usyong sa po jong pi Utau bala penmi pat yu Chris naki bayap un penong imru ya kita kimat bayap jong pi. Dau tau mensim jong uba syongsa hapo jong pi. Pi mensim jong ublay syongsa hapo jongi. Trai disuru ongi kata haga gospel yu onesi bau mensim un syong hapo jengi unsa hapo jengi mo tengin se poi sikti benta long kadika dekot hegal nong bakat sau lada pipet ke dekot ke ba khan riu ke Yohanes ngamut Yohanes kat sau hadu dekot bakat riu kan nyu ngaru ngeduai yu kepa tiun ai phi wei pat unong pentingan bonyo yai sa lembat phi halakerta kata kedai kebo trajisu kular bahaba mensim wan unwan syong apo jong ki banget ho trajisu un syong sa apo jong ki mo te wong ni hadin pat bo punlong lem bat phi halakerta ketu dekot bakhan nyau penkut wong phin rei phi tho yu namar uyai sa bat phi unlong ru ha phi tigini gedi kenten ki basai bha ki jong trai jisu ba kita ki banget hu mensim jong blai unwan un syong bat ki bat unyai long lem bat ki lenter unum ino iki te kini kejing ayu mensim bakhuit la pendap hadin bau trai jisu ulami pat nagi bayap ula kiu sebeneng bat la penen borom yu bat la ayu mensim bakhuit kabala sedang naduk ke sengi Pentecost bat hadu menta kat kibawan syau trai jisu kio diang yu mensim bakhuit Tadi ni beteng pat sekedekot ke besau ho. Namar kata sibun nau tau pat ba bagi layu sengawi kita kitien kidai ong da sisa uni ulong nang itu lupa kiwei pat kilai ong uni ulong Christ dari kiwei pat de kilai keli ayu unwan utau Christ na Galilea kata kejing tau kamsim lo ong bau tau Christ unwan nau sembayu David Bana Bethlehem ke nongrit hakabau David ula Judan komta la long ke jingya prat ketien pedeng tau pajba sefang jong u ki banaki te kilayaman ban kemi u hendrai amdan balabu ke keti ha u
Tiap utrai Jesu ula keren ya kene ke benta. Nalor kitu ki benta ki bola keren kitu ki dekat life center terbengina puliteng. Kidon ki bala yo ya kata ke jing sun thu ba khamjeliu menta. Namar ba kitip ya ki jing tho ki bala tho lupa sefang Mesaya. Kaba kadak kabelingkong ke Bible sefang ke jing kulari Mesaya. Hoat ya jing sisya wat kitab jing pen paru kadon kadak. Bahabo boleh upen kup upen sojanya Abraham Adam badia ke im daga seni langbrot katau boleh ulah kenya lani ulah penyap ya ulang berat ban ai ki ya kata ka hok ke batmai te kata kadai kum kadak ten ringi polis syaipat hagi kitab ki basyadin habo Moses ulai lami ki khun Israel lai thu lupa sefang prophet ke kitab Deuteronomy kelenong ke ba khat pra ke dekhot ke ba khat san ke ba khat pra ke ba khat khandai ki thu lupa sefang utau prophet de Moses hi daladi ubay thu lupa kata de de wepan de Moses hi bau blay upan syai bon yakran ni kene jing thu lupa kedekhat bakhat san kitab Deuteronomy nong bakhat pra utrai bau blay jome un penmi hame yo nong thu lupa na pedeng jome na ki para jome ubakum manga ya pinsya skor tu Musa sang ni thu lupa bau blay lo adap ong bau un sepenmi yo nong thu lupa uban long kum Moses dia boong kum Moses kamat iyo kamat kai kabule Moses kai ki jinglong jong Moses kita kidai ki bani i ya ki dak hau tau nong thu lupa kabokong santam kejing bau pendap Moses haga jingim jong kamdai tang boong boyalami ki lembaga riklau Ndrei kadai kejing pelat ya ki khun Israel na Egypt. Moses udah deu atiar kum unong pelat ya ki khun Israel na kejing long merau hari Egypt. Tehoi hadin bala pelat pan sakban nyelam ya ki pan seri kanan. Art benta. Tega ketien bagi penan kam ya unong pelat ha Bible dan naga parengi ni la translate bunsin daka kentien redeemer unong pelan tehoi kam thau tang ka pelat ya ka jet benriu na ka jinglong mrau hapo jong ki nong sensyar ki ba penong mrau iki ka thauru ya ka jing pelat ya ki briu na ka no ka jing syaram lani ka jinglong mrau namar ka jing syaram te utrai Jesu wan ban pelat ingi na ka jinglong mrau hapo jong ka pop bangi syaram namar kapop kejungi wan ban siu ya kata karam ban pelat ini te ngiong dak tin kasih kuna wan ban siu ya kuna namar kapop haka kentien pareng ki penankam dak kentien random kamdei ransom komot ban siu bansiu kono ke basya te ngimla su bansiu ladi ya kata ke kuna namar ke pop jungi kumta try Jesu la siu nam ta jungi te utau basiu ude utau unong siu spa unong pelan te hakten kasih hoi la penan kam sedaka ketentien siu spa ru namar bakadan ke jing siu na ke bentawan pelan ten ru hakejo ke por kemut unong pelat mo ti kekentien Joshua lani Yeshua katoru ya kejing pelat ting i ba la tho depan ado ke testament gabarim sepang kejing wan jong nong pelat ti udai ma yo baki khon Israel ki community kidan ki boong bo ni nong pelat undai prophet udai senanu prophet kidan par ki boong unwan suau prophet un sawan tau nong pelat
Tibat kekentian ke baki penenkam na mentau-tau nong pelaj kadai kekentian Mesaya. Ubala selek jong ublay ban pelaj ye kejat benriu. Ti Mesaya tegamut ubala selek. Lani Kris kadai kejuk kekentian, Kris kadai kekentian Greek, Mesaya kadai kekentian Hebrew, kekentian Israel. Mereka kadai kejuk kejimut ubala selek jong ublay. Ti kidan ki baong unwan syau prophet, baong Moses, ukuran sifang bunwan syau prophet, hadir tau prophet unsami Mesaya. Kidan pad ki baong uniu prophet udaihi Mesaya, uniu belatho du Moses. Tak ada orang ni rupini ar benta. Tapi pet tu kedekhat ke besau po, hang tu kidan kita ki baong ba udai prophet. Lani onong itu lupa. Namar kata sibon au tau pajba haba kila yo sngawi kita kiktin kila ong dasisya uni ulong tau nang itu lupa lani tau prophet. Prophet kadai kitin paring te haktin kasi kemut nang itu lupa. Te kani kipen song nogrem na kani kabot tau Moses. Tenrei lada kisi ong bo de prophet yo try Jesu kamut ba kimpat nget pat budaya Mesaya. Terkadang kejing tho apa yang jungki kinget ba we ni ki prophet lani arngot ni ki prophet kin sami pat haki sngi ki bakhado sywa bonwan pau Mesaya ban pelaj senan ni kejat benriu. Te bon ki banget budaya Isaya badu Jeremia. Tiu try disuru hateng-hateng pa iksenran wong likeli na kipat ba wong atu fikeli na kipat ba ki ong mangadeu mo tebon ki ong bo deu hamdeu Isaya ngamut Elijah bo la mi pat tenrengi bomdei bo Elijah la mi pat aku to pon re ubayasrem yu Elijah prophet balawan udai Yohanes nang Pembaptis. Te kembaki nget kita kiwai te wan syau no itu lupa bat usawan bot Mesaya. Bat kata kalau jati kumta wan syau Yohanes nong Pembaptis berdiri nong itu lupa banang tu sawan Mesaya Yesus. Te ki tambah kita ki sakut no tang haita ni syam hau Matius no bakhan riu ya kata bau Yesus keli mo ki ong bangadeu keli kesenran uskwa kan wat jingtip na ki yo sengoh du kan noi kia ia ka opinion ju ki pajba bagi pajba ki ong bau Yesus du Tongin pet na do bakhat lai namar ka de jingkali ka bo try su kali ka dan bakhat lai habo Jesu lawan segi phang Kaisaria Filipi ula kali ke senran jong uda ong kibreu ki ong ayute yanga ukhon ubreu kite ki ong heki kila ong te dan ki bo ong Yohanes nong Pembaptis kiwai te u Elias kabumut Elijah bat kiwai pat u Jeremiah lani wei nagineng tulupa tapi wat kita ni bangit bau udah Yohanes nong Pembaptis bau lami pan kumumudur Herod bola penyap yu mudur ba dasi udah Yohanes nong Pembaptis bola lami pan te kita kidai namar bahaki jing tho Haka testament ke badrim abun kita kijing tho ki bukum kini. Ti hakata kijingnya tharai jong ini ki ba dan pan ki bala perkhat de kumwe. Tengi pe ke dekhot ke basau huai. Ki wei pan kilai ong uni ulong u Christ. Kata ke dei ke ba ar pat ke kenhun. Tangamut hau to pat ba dan lai kenhun. Ki baning kong kawai kenhun ke baning kong kiong uni
udah unong itu lupa. Kekanuan kebaar kita kilangit buni udah sisa Mesaya dan Ukris. Dan sekekanuan kebalai pat tu dekat besau fu wehi kong. Nriki wei pat kide keli ayu unwan utau Kris na Galilea tergilo ya saju tu. Mo. Tikani kekanuan kebaar kilangit bet bau Jisu dari Mesaya. Balai namar kilayo ki kamba ki jungu. Kilayo snoi ki jing kai jungu ke temple, bat ha tu ke sngi ke bakhado jong kani ke jing khoi niam lai. Bau da ong ye ki jar ubas liang unwan hanga. Ki ki ba im jar bangit hanga ki ki ba im kin tuit no na kadono jungu. Te happy pet biang tu ke life fra life khandai. Hey life penyo life fra. Troy su ong landau nuru usus liang ai bonwan hanga bondi ru to. Ni kong ong ai bonwan hanga mo. Hagdukon ke ba life ho pra pat wong jaru bangit hanga kemba long gajing tho kiwa ba em kenya tuit no na kadono jungu. Kani ke penyesno pedeng ke bawan siu Jisu bat ke bangit siu Jisu. Habo try su khat diu briu ong tuan hanga kam su thau bon su wan banyak di kejat ban su. Ke thau bo wan ban nget ban pedang yu Jisu. Tila da briu le kum ta ningkong kata kejing seliang kejing thang ju an sependap. Wong jar besliang am. Te kata kejing seliang kebudan kani kejing em bon kejing seliang ju ki briu ngiwat da kajing subha ban penjak seliang ngiwat ban penlan ni ladi da ke ban penjak seliang ngiwat da kam ban penjak seliang ngiwat da kajing puli ban penjak seliang ngiwat da kerdan ban penjak seliang ngiwat da bor ban yo bor ban dan ka bor halor ke lase halor keri ban longnong sensar kataru ban penjak seliang ta kajing kwa. Nrei kita barok haka bekut kejing emu briun song tai kini barok kilong tangkum ki pukri ki bapei lenai namaru blai la bo haka danot jonga jong fi banganam nganam jas liang tad hadu ngandalawan su Jisu dan weipat ubala ban ai ya ka ban pen tengen ban penduk ya kejing seliang kejing tangrang ke badan hapo di tang Jisu. Te bonengi wat ki balang ong banginget ho Jisu rei ngidang wat ya kita ki ngidang wat ya ke burom ya ke kerdan ya ke nam ngidang wat life hujat ke bagani ke perthai ke ai bat ke basnusi kalong dalakut kata ke jingwat la penlut deki phusnam haga bakut sahju snuthali kumju hi te dan kibala kamai dekas pak sibun pha daging temu ban nangala ruspa dengan sesuk kumutu ruspa mo breu ruspa bong ha kawai ni parsi hadu ba wong yeladi wong tolak kemen sim junga to so kemen namar balai ngan pen he ki thiar junga khanau bangan pendap khambon ukau ki thiar bon snam nganum dan kamsu ban kuslai sifang kabam. Tenrei ha kabakut da wan ublai tang keju hi kesngi wan ban simno yu. Lan kata. Te kan bang ubriu udang wat hi sebar no Jisu ke jingja seliang kanemuan habu. Unyai undang tangrang undang seliang. Nakan mau kau ke jing thuk khana sifang boi breu tho sifang iladi kade hakakot ke bau tho sifang ke jing siam jung badu Jisu ula wat ula ngam jeliu hagi jing kai jong ke niam Hindu ke yoga de iladi na India ude na Australia udah wan khanang si India ban penut por hagi ashram hagi jaka hikai ya ke yoga
ulanang lut baro ki rekom le niam ki batanrai tam ki bajiliu tam jong kale niam Hindu bat ula yo e ka boru wat ban su penher dia hajrong ki bahjrong kum ki jingker te ula let sengpat laki jong ki ashram setai se Amerika ha New York ha ki tai ki snam ki ula let kaman shwa Nrei hakoi ke singi ru syong jar usung thu bahang thi tanrai ka do nut ha ka bajliu tam ka do nut jung dang thali pat yo e kata ka bawat sisa umi no Australia da ka jing perkhat bon do wan un poi India net rung situ ki ashram kitu ki jaka hikai unyo e kata ka jing kemen pose idang wanita kumno tiki port dang ya sengap dekat radio ke TV keempat dabun tan yo sengau dekat radio ya ke jingkot bonwan su jisu de ka por udang yalap Billy Graham bad hadian kata kawan sat ke jing sayu bepleng berosi kata de jisu uba ngakan tan udan hajan bad kata ka por hi ula pedang yu try jisu ban ulamat ya kata ke jing tingen ya kata ke jing suk dulut kata ke jing sliang lap yu tau bolong ke telong jong ke baim ban ula yo bandi na kata ke ke baim bu ai try Jesu ban ula sedang pat ban nyelap sipang jung tiga kot jung ke bu ai keteng from guru to God kadika kot ke bastanat bahala da pipuli ka pila banyo nang tay na po OM books book room na po IGP kajingim jung bastanat ukateng Michael Graham kuteng te kita kidai ki binuksa jong kai ga botrai su la bande anta jongi kumbolale na benta ke kenthai nong Samaria kumbolale na mentau sakayos bat kiwei ula ban ai hingiru ya kata kajing ja sliang dani kajing pendo ya kajing thrang kethangrang po jongi te kiwei pat kani ka bahadien ka ong yu kito ki ba nagatoko khot so kuai ki don pat kini kiwei ki ong ayu unwan utau Chris na Galilea ki don pat ki ba menget balai ki ong kat kom ke jing tho te Christ udai na Bethlehem ki ong kom no hatu unwan na Galilea tingila peteng ya kom kani wat khamaswaru men baudang hikai po ke temple la don ke jing kran ke bakom kani te kiba kia kali pramaki hatu Christ unwan na udai na Galilea kumta te wat weni kisnran jung Nathaniel ru hakabasdang perkhat kumta pinapet ketu kedukon kaba arfundrio hakami ru ukran hakaba pausna ru tekimi ongi hau hatu kita ginong sensyar kila tip sisya boni ulong Christ Ndrei yau ni ngilai nye itu nang no ulong ndrei andau non tau Chris omdan batip nang no ulong kita gede girkom ya keran prenjuki bapenmi cinga tatin tikini ru kiba ya keran kini kapor hadian pat kumjo kiong hatu Chris unwan na Galilea namar kitab bau trajisu wan na Galilea balai namar usan uhe Nazaret kabadan Galilea ulayo yigijihikai nang takayeng ke bausa mentaru kadeh Kapernam kabadan Galilea ki babon ki jingelap jungu ki jihikai jungu ki kamba ki baule ki babon ki dei Galilea lait tang hateng bauwan na kabanta ban rakhi ki niam ki ba kongsan se Jerusalem lani se Judea tibun ki ong yu bu de nong Galilea ki non ki jingruai ru ki basnat bha kiba
peni ia kata kajing siam jong unong tho jing ruai sepang uni misteri ubana Galilea mo lani ubriu ubana Galilea kadon ko jing ruai pareng ki por khaman chwa na do ki nrupho ki nyopho asai dang la banyo ikatu dada wat na ke YouTube ka bekerteng the man from Galilee ka besutunat ma ke jing ruai ka sur jungka ki tien jungka ka de ke berwai fang trai Jesu te hatu ke por ki pat ba ki bar tien ki ong umasya tu umde bu habwan na Galilea ki ong no ude banwan na kasnong David de ban kanu tu khot ka ba buat kong kumno kata ka jing tho kamsim lo ong bo to Chris unwan no sembau David ban Bethlehem kan nongret hakabau David uladon tigini gede batib ha ye gi jing tho namaru maika haka kitab jung kal nong basan ka khot ka baar yuthu shai ban khai yo nong penim Bethlehem Epratha motong nya pej biang tu jing thu lupa ka kitab maika kal nong ba san ka khot ka baar maika ka dan hadien jong Joel ne sorry di Daniel no sorry kedi hadin Jonah mo ta khambak lai kanong basan ka khot ka baar nrema phi ka Bethlehem Ephrata hei ma pha ka Bethlehem Ephrata la phalong ka barit preng ki hajar Juda na phaken unmi hanga wei uban salong nong sensyar ha Israel ubaka jingmi jong u kalong na mendai nadu bom jukut kani kadai ke jing thu rupa ka khlan ba ka basna ba bu blai un penmi yo nong sensyar uban sensyar bom jukut ka bathau yo trai Jesu Messiah bat ba unmi na ei unmi wong ni na kanu kasnong na kani kasnong Bethlehem Ephrata kadai ke tu ke Bethlehem hakabala khayu trai Jesu tikini ki jiu ki bas batip syai bo Messiah de ban mi na Bethlehem tiki ong kumno ken umdai de Galilea ka jing thok ong mun mi na Bethlehem de mo na kasnong David namar latip ia ke Bethlehem kum kasnong David namar u David ula penlong jaka sensyar bat ula penlong snong ke Bethlehem ru ha ki por ki jong u te bat le thu lupa hiru bo trai Jesu un sa hiar pateng na ke yeng David da phi pet Isaiah khatwei lanong ka baning kong hei ka lanong ka khatwei ngot ka khot ka baning kong da tho shaing to bo trai Jesu unmi na ka yeng u David lam sim na tho da ka teng David tambangi so thu bagade na ka yeng David namar le tho de ki teng jong ukpa jong David te unmi utnat long na ka met ba u Jesse de ukpa jong David ban utnat na ki thiet jong u un seiso te uni utnat thau yano thau yo trai Jesu tagamut un hakajingwan nong bre un her pateng na ka yeng David tela batai phang uban long kumno un sem utrai un shong sa alo jong u uman sem ka jing start bat ka jing sempang uman sem ka jing sla bat ka bor uman sem jong ka jing tip bat ka jing septing yo try bat ka jing song ba jong u kan long ha ka ba tieng yo try kata ka de jing thu lupa sifang try Jesu tikini ki ju ki asat kumta kumno kala ban long ba uni onde Messiah namar uni te umi na Galilea ten rei kidai pat ki bom tip balakha yo trai Jesu Bethlehem te ka jing tip ka ba khandiat bun sen kalong ka bama ki kran kom ba kitip namar kitip nre kitip tangi ka jing long khna trai Jesu kim tip pat dei sisana balakha ha Galilea
Kimtip balakhayu ha Bethlehem. Lada kila pernah jingmut nak puar bakhayu trai Jesu bau Herod ula kiwin ke Jerusalem baru kowe ke kiwin baru dapat ban penyap ye kelung baru ibah puar senam. Lada ki ken mau gitu ki jingja kinda jenda loong oh sisa. Aku tu ke puar jung Herod te namar begitu ki ustad ki ong bakhayu sim jung ki jiu. Tikumta ula pakwat se Bethlehem mo tiki ki perkhat begitu lut ndrai kimtip kadai sisa bau trai Jesu ula mi hakata jing ban wan khai ula kha Bethlehem ndrai ke jing san jong upat ke jing long klong ke jing long khna kam dei Bethlehem hakapor ketukapor lei ke ula trai Jesu ula yelap ke jing sia ke Bethlehem kam dadan syu kata ke jing paunam te kadan ru ke jing perkhing jong kini jong ke himarum yaki jiu bikin sa Bethlehem tip na kanu makadau hakapor baudang pet utau patsya u Adrian bukerteng te ngim tip na kanu makadau kata mo kadan pat kum kata ke jing tho te kadan ru pat ke jing hakijing tho jong ke jiu hi ba ha ke jing sisya umesaya unpau hagalilayaru tangba yagita ki iru kimtep te kum bala tho trai Jesu kala jam ta khayu Jerusalem hai ngamut Bethlehem kejing mi jung upat kejing mi pau jung pat ba haki breu kedai Galilea te nakilaya sat kumta kedukhat ke basau pho lai kumta lalong ke jinge prat ketien preng tau pat ba sifang jung tebat hado menta ke perthai kadap dagini ki lai kenhun ki brio ki be prat ketien bat hoi mdei abong ye prat ye nian rei kadan kata ke jing ye pensyong niai ki mo kawai ke kenhun ke perkhat bo Jesu de brio bo bha udeu kunja prophet ndrei ke bemngej pat bo deu nong penim kawai pat ke kenhun ke bala ngej teli bo Jesu deu nong penim kawai pat ke kenhun ke beken taju ke bam tre ban ngej bo deu tau Mesaya dan deu nong penim ban kitu ki bom ngej bo deu Mesaya pinda pulis su tu dekat ke basau ko ong kumno kibana nakite kilayaman ban kami u nrai omdan balabu kakti hu ti habam tre ban nget bakentat yu kami patru sakajing isi yu kajing syun yu hadu put bandayo ban kami u lani wat ban penyap yu ti hadu mentaru keperthai kalong kumta ti ki banget hu kimdai ban smufla babun kajing syun yaki tau Jesu tum dan syu angni hakamet kemudian hak tu kapor mentau dan beneng ketika manjung kapa reu dan hang ni haganu gedur lengba kajing don jung u hagadonut jung ki banget hu kumta kumbala don kini ki bakwa ban kem no yu mentaru ki banget hu Jesu keleng ke perthai la kem ki bala penstom ki kapeteng kumta kadon pat kekenhun ke basulong hapdeng banong bandakwa ban pen ban kem ban penstom mdai hadu kata kingedru bodeu Jesu deu bobha deu prophet ki buram bhayu ye ki jingkran jung uru ki nyukor bha kim kran ben is phang jung nre kim poi pat ban jam hadu banda syania yu kumunong penim ti kataru kadai wi pat kekenhun tingi im hakabukum kejuk kepor haduk menta dan rei kat kibala priang yu habakimat sisa kita ki jingkerku kinumla khlam de tholam ya gitu ki bampat priang yu ka donut jungki kan slay banye thu syafang Jesu ndai baki kwa ba kita kin su priang jubor ki wei ndai ki kwa banye thu ke ke babha
bakila yo da ka bangit yu Jisu. Tikitu ki bayo sngo kan nyerap iki da ka jingit akadon jonghi ki rai banong oto ngaru mentang sungtho bo Jisu deu unong penim kumtaki pediang yu kidan pan kiba artatin kiba pat sungu skam kindang yai keli ndang yai wat deki don pat ru kiba kan tait lupa bat kimla sya ban yu sngo bayalap sifang ju kaperthai kalong kumta menta ban minum laj na kata kan beteng hadu kesingi kejingwan pat u Jisu ndau lawan pat hakata kapor kiba pediang yu kiba buram yu kindap da kejingkemen kiba kentaj yu kindap da kejing babi tetu bleun kerku kejing puli jungi tin ku khu ju amen tunginya duai ni aingu eme try da ka benta ka tin jumi try ni aingu eme ba mela wan ban pen emingi kinong pom bada try sha mela airu ikani ke jinget kabalong ka kodor try namar lada atutin lada dang pentut try nginum yo ikani ke jingkemen ye ke jingsuk ka ba mi me ai ye kitu baro ki balangit hami kabam la ban batai try ka jinglai luit ka bala ban long ki balai luit ban le ye ka mon ka jong blei ban le ki bubha mdei ban le ka mon ka jong suit lani ka mon jong briu trying aingu eme na marga ktien jome ka ba penshai ki baro ba melong umesaya u try but unong pen im u khonu jong blei u bala pha do blei ukpa ban wan sikani ka slak ndo ban pen emingi kinong pom ban menta u shong ha kakti ka man ukpa un sinsharu jiunam sedu ki bom jukun labu halor jung u halor ki terpeng jung u ya ka ikhtiar ban sinsyar ya ka beneng bat ya ka khando hadu bom jukun hadu ki artaba trayarap ingi ban yat daga jing surit ban petcheme ban wat ya ka bonami pelat ingi atrai na ka basyani alang ka jong ka bor re try ka iga ba me kwa ingi bangin pendap akan iga slak khando to yalam ingi atrai daga jing ai ke jomi pendap ingi do man semu jomi haki por baro ni pan ni kini haka kerteng Yesus Christ amen tunginya penwai no por tungi doi abin sami no ni gi ko jong try ai ko jing ba oblei ko pa ka jing ai Jesus Christ Jesus lok dengan tiang sim ko ai ni lai jing ko oblei kin shong lam shon ka bat ni ba kaleng slak patai lalum ta du bom jukut amen